ma le ji kwaro kusnyal tine ye nergwas ni kundi alin ti yenten tine jogo bia kamal ronyi jo kamal ci kon lesson magwa ci kon ling ka ni ci pan me cha introduce ni mandani Rachel ka ci da mandani David ka gambele e lat kon gwa longo ci kon remind ke te ci kuskalat chang ni me ci Israel ci ka lawo ka dukente wo ka nguda kuska kai lai da lati tin ma kono ndoro me kono boga koska bu koro lo wuj ki individually as a ran ci kon guri nyen ko ni chiang bat nyuga kon kai lai ko dum wa me o lete kel ke anybody wala lu ne jo ka ye ko bana wo ka Monday chang araude chang araude Celaro remembering history and the praises of God, the praise of God. You know, team con te chi tuok, kurun te chi wa, history chi tuok, kena liak dong ja kot te liak je. Ba base along ka dit, choko kwor kel with the diet, karama bi balat con, damanda ni tulam, ka gambele Ethiopia as well. Bia jo de bia ling ka belat con and sorry na me en mar te kam gan Israel kana kus tai chi te je ka gwa se dan ti jin ja kon ku le ti ki jende kon remember ma kwala lat kon individually also ka ko kon ke chuch and on and how should we as 7 day Adventists ki a Christian see ourselves in this line of people from Abraham these nan ka Galatia choko diok pa jendaro da bangwan what lesson should we learn from history o ko kon ju pot chege ji 7 day kie ne ben Christian ni de koro da ne ni didi kalany Abraham the story of Abraham and nen ko re story ko ba lat kon ni ta di nen ka Galatia choko diok pa jendaro da choko diok pa jendaro da bangwan ka ku ni de kon lesson de kon lan tan mi chet kana my brother Tut say you welcome pe shodi ye shukwar mi dit bi ajal yene ye kos ka bine benye thank you. Và lúc chỉ nói cho Tesco channel là dịch cái dân tao và mấy điều dễ liền nhân dâu đó liền nhân dâu đó Linh này qua long good thank chỉ nói cho Tesco Cusco sẽ là cho cô ba cái dân tao của mẹ bên nhỏ khen cái nhé bé con là ra đẹp rồi cô cho con lúc đây nên là đang bắt cái channel mình cái channel nhân dâu cái channel Sabbath channel su của mal cho con mình cái channel nhân dâu cái quy mong de yendiar yangan mare kan nya mare so de yala tas right ko je ko se kon ben jakarom ke janta ko me mi kwa ben re ni ka dan se ke tin dialum charlat banot ke nam de kon pal so de kon pal de kon ko lo ka program chana pal ka pal mi chek se lo ke tes gwar mre do do which take care of all the minute in Chibu. So Lloyd test Guardin, which a come tap on 10 minutes with the boss, Rawajan Bakalat, the Piduara, the coming one, the coming wrong Guardin, the Jerajan man, the BJ your very low cock, the should use your quality this time. amen I mean, quite a liquid talk. Qua internet cái điều giờ bị noise điều thì dò luôn kia liên nhân dò đây clear ra lệ luôn ở đây việc đây ra lệ cái gì yeah linh này qua long mà to de chi quan giác này giờ là sắp có cái yom bu con cái lat records but you just keep going we can hear you very well thank you ba cái món đấy uh-huh. cái tên gia đình trả lặt như cái qua được nhầm cái son đấy vẫn cái no more attack chỉ có con lo cái long coi chỉ con concept and they con lesson cái lưu bỏ
cái con nó lật cái gì sẽ joy chân thế mình mà come on đây chết của mình trả lar nhưng mà là cái lu rồi cái phi ngoài nó thì chết chuột nếu con người chọn là thì chết chuột nó vẫn thì cái thì để cái nào ta để con cụt vay cái gì cái quý điện cái thì chết rồi điện là có qua để xuống ngay con này chẳng nó là cái story story nó ngoan của mình muốn story mình ban rồi cái gì kia lang kia ngoài nó thì chết chuột có qua để hoàn thành ban rồi cái quý điện thì cái tin chào gor edit show có quar cái đuôi đi non thì rồi cái quý gan Israel gan Israel ngay con medan en chicken jal ken kakus charo jame chalat ni ka gwade tuo ge nu bukut be jal ken kana ga Israel ramye tuo ge ke je havra e havra ke di chugo korkel with the dies me chokolat maren te ga me de kam gan Israel kana kus chela kono jojo longo kus kana ga Israel ke havra kana ngula gubra je mita kam den ci dit chogo korke lu die ya la kon ke jandi de me raje ko en havra ci ko do moy kayach ti ko mi ci ko do yaje mi ci ko do yaje en o beje ce ya nu ce la mu na me ba dundu jin yana kwai ko yana gat cha raje me e ci havra malat kan okos chaben confirm ki chaben wolet ke hai je kan eje ko ni kone Abraham gadani ti ka gat e chadap ni kon Isaac chala bandap cha bandap ka gat che Jacob ka ne Isos che ka bandap ku je mo eno tukus ka yai kam de ka na gat Abraham kia ke gol Abraham shiraje me che bantuo ka Isaac ka ne je wo da boka mi no che ku ben wonda da long da ben George re gan Jacob wo ngi ko ne Joseph gat kel ka gad Jacob mi che chiang je ge chwa je ko gan man chu wo ki ji mi che wo tri ji bu karun dia li che ga to si kan ga di ruel ba chi ga lo chu ki gad Jacob chi ka lo chu je re chiang a dien chi ga chu ke bot che ga men chi ko na ling ma dan ka lang nyam no kan ga di ruel che ga re ring tu wan chi ga re ka cigarette kare kore cigarette kare buat cigarette kare ketungan jalin di jen karat jen kare jip ku lo ka mun cha ya ke re ro le te kan tan me te Abraham tan te chang e je ko kana gat su bot yo to ga re ro me che men te bai ko ko su kan jen ka chap ko chi ku da ya le ke no tu ba to kan che in che lat kam daga na Abraham ba je jaku be George su je ko pye jen e chi jen ga je sẽ uống xiềng cái gì cho nó quanh nhà lo quẹt mấy mấy chỉ gan mà lo bên ấy chứ nếu cứ gan mà lo cái gì cái gì rồi mình sẽ gan mà chỉ đi tới mẹ cái đi chỉ đi cho quar cái đôi đi ở lар con alo anh obi Abraham bemun kanan be xiềng thân cái nào quay cái chala da longa đi cho quar cái lu be đi đi cho quar cái lu đi be wal cái là waka janwan
Namo ke lu chale chaben fulfill ke ta me chi Jacob chi Joseph chi ugi Egypt chu Moses kan Aaron chu ga Israel wa kamrar ku kan gala wannan ka kana en mi chit ke namo nyudo chu kus se yade me chala ka ga Israel ke Abraham ke na kwai ke Moses bene ke Aaron che en namo che fulfill mi nyokoro dan ke rib gwa me en kus sit ka min cha gor ka dit e on ku poinde ke dur dia la ku kan ka Abraham ben ka tam e wo balle ga to go tin chalat no de men tel pekin chiro do wan ke na goide ke na nugde e no ba ka lat chalat ke dit mu kon kon dit cho kor ke de cho kor ke de die wo ka bas ke la wo ga die kan baro wo ka bade kon tel ngana te ramade kun kon mi te ramade kun kon de ko raje me de kon milin mi te garam te ga bible de kun kon Korka lule kwen diech bat di kanadi. bas ke la wo ka die Okay. Bat kala waga diech ya laro gonen la ko nel tadloy kapala chiode. Jaga letke ka ngai kere du. Kede jadi kapanya je kedi ar letke kedial tin gai kana. Aloy kuntet ko ko konyin ke. Ka aloy kuntet yenne itin pal ko kunel. Je. mi Bet kon bumano ke. Goro kunel kana bomde. Goro nyamde atel pe. Bet diech. Katiemme letke tin gai kana. Diech alat letke tin gai kana pe kan chalat guge kan huge luk ba akuchu ene me ke lew mi cha gor gwa de me nungo kon no de kon kus de kon ngai jaga kon go de kon ku de kon ati ngu ku de la rate histor ka ngu ku de la done ka Abraham ben ke Jacob ngu ku de la mi ci kon wo jere to de kon jege no ku chela de no tu ka dit ko korkel wide die ba wel ke la wo ka jan wanu no wana no ti ga mun ba kam Abraham mi ci gadis ruel ben jien ga jien den ga jibu ka kanan sire mi en ya je mo ci ku de jago che shub gwat en mo mideti ka ku je mo kel ba mide ku de yak mo kon gwa me en dit chuka korkel die je me kana dit chuka jan baro da badak kan di dara oti le ken chat ko malat ken long nyu ken ko no ko point de ti ga ngas ka ne re lang ne ka re histor ka genum ka kus e no ti ga ngas ka ne ka ngan mutu go ne ka habra ke habram chengas habram ba chokut chengas ka kuje mo ke habram ke aize ke je ko chamara jamo ke gugu mo sajala mene meche ben tuogo no chi Jacob chi gad Jacob si ga ben wa a ben ga Moses si na ben wa mu ne cha meche yach gad ka kuje mo me ba kon ka en dit chugo korkel wude die jame che chet ke dit chuga jan baro wude bade ko genere lang en rei ka te chiro die lana wal ka gad Israel ka dit chugo korkel wude die kene misting ni ken la te chi kan gale la diar che mi ko le ngada manane David en no ti ga ti gadi Israel ka bir bore jale te jal kan te de ko kana loko ko du no di de me choko korke lu de wide diech le de no ko no ko goaye ko ste ga mara ka gadi Israel che tim no kon te chi kan gala la te jek te chi kan
ti meno kon go ite ko kala kel mi chana jekte no mo go mi ko da e ma right ye cha yen pin kana habra ko che ja ja mun e jan mo kon go da me and dit chugo kor ke lu de die ja me che ko la du eno to kuske ma right kana habra ke jan go da mi che ben jo ja long kene din chan shoot kien chan ke en ko toy de che ma right me che ben jaka joj elong chukon ban ngaje no to en Moses Heron mane Jacob re lan kien te chikan gala lekin ga kwigo biga mara je da ne chuko da lel ne chuko da yaj ngade ne chuko da yaj gad Abraham bikan jaka o bete en tiam dan ke te chiro dia lat ne me ke lu jugo no nyuto no kono banna te ga ngunda banna ko banna japoy mitim kon te chiro dia lat e odi banna ko banna japoy banna raj boka te go te chalat chet ga men chiko na jek kadit choga korke lu di bas ke la wagaraw e wo kut to go bo chakala ka kut point bo banna japoy ga de loy dan tes reid inon en kus chaga Israel ke Joseph chaka ken ka chaka ken ngu ke bo de chiro da la gad Jacob te chida man de ni Joseph kwa re ban mi di chu kut chwe Jacob jaka Egypt to kuje mo chu kala jen chu kala wo te ka Egypt no mono de ko lar bo lat put bo me chene no gad Israel pan ken chaka chen ala pes re wo ke Egypt chuga ben kamrar chuga ben ken kamu ke Moses to kuje mo chwe Israel chwe Moses jak ko bagadi Israel lo kamrar ke Egypt put bo chaga Israel chaga bod bo re idwar wa de gel kan tan do wodien gawe e kana kan dial chet ga te nyot kono kalati jokut kala kus e kalatin jala la da to ka ti dene tim mi chana ga tim no ko to go ban ko ban lele ban e pa kaka mi se gana me de ko nyogo waka kama do dien e wo ndi choko korkel wide diech basket waka baro me nyudo kono kus point de dene japay kana ko de kana ngach eno bekanek sete mane eno ngai kon tuo history gan Israel e ngai kon eno tam te di jete gan Israel gwa de wan ena me ke lu e me gwa ka kon as a Christian eno bane ngai no en eno history history dan gan history nan tu me jen mi se gana me very important mi chikona de no mo nyu de je eno ba history ba kule nget kena ponyen kon kot ke je eno yu ponyen kon kot ke je kana ngatare yechu eno ba kula to so ngat je long ke history mi chiroda cherka kon da has a second advantage chiang ngat ka dan tu me jen eno tu me je ka history gan Israel so no mo jen de kon jako de kon ngat ba ko kon advantage let ka the year the Kajan took right for the Danish or the two Nagabra. When did go a long while me go con in which Abraham to call the yacht moon. Kachi Jogan no ba dormi di balak. Why you should dormi di means our gorka Katuk Chagawa sugar while the bad dog walk a buckle. Name in which you could Abraham Jogan no bad dormi di bury like a balak a quido. They continue and door did more.
jen dor ndien de kon ti jen dor di de mo dor ndien lat ko to ku ku mo ci kono ben ngajere bible ke no to en dor chal ga dor Israel ki garden chal ga bi pegan ku bi ke ne let bare joga Abraham ko ci ka gadi Israel ka rodien nganga mene ka dia ka kan gadi Israel mene itin ci chiang des ka to bai chola gadi Israel ka ngat ka ne ti chết ga to cha ga ben ma ni nywa kon chiang ga ken ke Abraham ko kon gad no ko Abraham chiang ngat ga de ga lo be ka ko ndi chuga di da me cha kon la do kon e o ko di lu wa ke lo chane je gwa da me ku mo de kon nga je no konan wale en ku den chala ko sabra in la ko sudan chal ga kon gad ke kanga ku mo mi ga kon gad ke kanga e cha kon man mat ka gadi Abraham kanga gwa ba de kon cheng te chiro dia la ka gade ka Abraham ben ka gad ke etya so de kon ga ngai ka mi chan ga ngai e de kon ku la laten e de no ku de ne kam le ko ku bo cha lan mi di chela e no cha gadi ruel cha ga no ka kanan en me ke lew mi go ko no kos en yai de mi chala karam no ko che ja pala so la ja chuba mi bo kon ga ti je de pinye mi cha goro ka gele cha chio ga diok be jandare do ba wan e wo mi ga kon ji sa de advantage tu ma kon ka Abraham kangas de kon lo ji chekam ko ngi kon sa de advantage be ni ka be ga jen chu jang be ga chu jang en chu jang ne jen chu je cha yat pin ko ni ye chu kerso chu je mo jen ji ben pi do mene me sabin riawon ke te chiro dien lel ke ku mene ko chi ku mene ro dien gar che ke ku marom yi chuwa me chi rom chawa che win mon che ben control chwa ku le beloiten ka ta me ngai kon ke 7 advantage store du no store no mo ga le de kon ke be che ga no tu mo kon ka Abraham ka ngu ka ngat che ga man cha go no tu ne dial ba ga cholo ga Abraham ne din nyo ga changat ka ke Abraham ka ngat e chi ma dap kri so mi che ga no mo e mi ko ben ka conclusion men gor ko na la point wa de me wo bane store mi chiro da la bane chen te wal te chiro de la ta ko kana ka Abraham bane ka Jacob bane ka Moses Aaron bane ka Yesu Jesus bane ka Jacob non en store mo ke le mo wa bane je ti mi chane ti de bane la to bane ngaji ci ko lede de mo wana je wujje no to ci ko ci lan mo gwa lat sene ga ci ga kamra re ka chaga balan mun mu ga me per ko on tam ko ni ye chu kon kamra re diere cho kon mun jaka ka ne ka en mi chit ga no mo bana ko lele bana ko bana pan e je no ga ko to pon e o ba ko ba pon e te go te sala ni ka habra ka gwando no kon ko chol ko no gwando no kon kan en abra ma gwando dan kan se ga min di bai wala la en ma ke lu mi ti kon lo kon go bi chiang ngat ka dan ba wa ka won ya ku je mo jeno ngore no de nyo ko kon ke jen ta ko me bia pelo ko cha janya long e jen mo ne war mala be yo kon bana pal Amen. shi loy da tes war mral go ko je de kel ke nei la yita slash di de long ko chi ko bos ai lat kan ni telo ni wa mi den nei ra je lat ki ni je su ko mral ro ki mo bo bos ba re yanden ko kenen ba nyo lat ki chu di chu ko mi dit Mhm. Mhm.
Elia Kubabandan. Amen. Thank you. To Lloyd that is Brother Tut, the Ladagua, the she time the cheeky for Baba Telered, Elia Kubabandan.